Uy, bilis pa ba? Naroon, mama. Uy, mama, kunoy, balik. Uy, mama, balik na. Bilis na ba? Biling ka ron. Babay kulot. Kulot. Naman ka na yung blouse kulot. Kuy gisa siya. Lala, musko ilan sa siya apil. Bali, pikas. Abay nanay. Ay, kulot. School magkag-apil. Amo, di dugay ka gabi pa kay nangita din kasi yung GoPro. Nangita Ay, untag. Buntag na. Okay. Good morning. Right now, padung sa school ni Kuya. Kuya is with his mom. Yeah, right there. Pretty ya mga oy. Oh, dagang kagmuta. Dala mama niya, mama. Much of hands. Ayaw, me? Tara. Ate Hansel o Kumpleto? Isog din mo na ako eh. Nakay ka mama. Malor ikaw. Marama malor ikaw. Eh. Gusto ko. Naglom pa ko. Naglom pa ko. Kaya napit mo. I mean, ba't talikod ba? Ano? Sabi ka mama. Sige din na. Ato na tayo mo sa bigas niya? Yes, kuya. Yes. Ano kasi, baptismal yun. Ako na siya. Ako na lang ko eh. Leia, sound sa cat. Saan si Kata? Wink. Napo man ay munta ang bata. Wink. Mga garden. I'm gonna sleep now. Bangon na po get to school. Naon sa ka baby yung ipangita? Baby mida. Ay, basing gani. Katong teddy bear. Ano to? Bye-bye na. Bye-bye. Here we are, guys. Nanami sa school to get her kuya. Takto ba? It's so init. School ni kuya o ni papa dyan. Tagamong ko ay assistant principal. Assistant principal. Inisod mo na. Lupang hinirang, ngayon ka nang magiting. There's our kuya. Kung saan na sila mong gilibak, kuya? Di ko, pwede na daw malimbag na. Pwede. Otik juga. Say hi. Hi. Yeah, I'm vlogging because I'm basta. Today I'm alive. Adobe na me photo, boga, penguga, bida sinne. Arong masunod, di ba kakabaw? Butter? Butter, sad, ulit, sweating. Okay. Sama. Where are we going? Ayan ah. Nagkakikwarta si Mama Lord na po din. Dato man ta. Hindi mo tadako, kuya. Tungod na ipon para balik. Kala nga. Barangay punta. I'm on a gonna broke. I'm on a dollar photo. Yung sa layon. Oh my God. Si Gladys. Ote. Lagi. Nakapamit siya dito kuya dapat sa road. O sa carbon na din sa basa? No, nainis sila po si mama ko yan. Gabi kayo na si Leia.
morning. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Wait a minute, really highly with pants Jose because in the round it picks the ball. I do go to the boss. Not toast and I lose the ball. It's the ball all around the ball. Not toast and and finally, we're resting as pits. Hey Leo, what can you say about the camera? Hey June, what can you say about the camera? I don't like my camera because you're playing it. Ma, what can you say about the camera? It's dark. No, it's not. Vlogger kaya? Yeah. Vegetable and ground po. So today guys, we're gonna be filming about my dad and my mom. So this is my dad over here, always watching YouTube and going crazy. And this is my mom, that the craziest in the family and turning into a dragon sometimes. And this is my Leia playing with my dad's bag. Oh! My dance. Maganan ko vlogger. Hindi, vlogger. Pwede ko mag-rich. Huh? Can I be rich? No. Pwede ko mag-soldier. No. Ano naman? Okay guys, this is the outside of our house. This is not your house. But we're just renting it. But okay, but this is my sister. Hey, why are you holding a gun? Hey, give me it. So this is the outdoor our house. Hey, like, can you introduce yourself in the camera? Okay. After a couple hours sleep, balik na po ng duty. Good evening. Huh? Bye! Kuya, kiss na ako, kuya. Work na papa dyan. Scripted mo na yun. Kita mo ito doon ako. Yeah.